Arora soifua talaflava o talafo le radio Samoa mai Australia. O lo matai tu mal toto ai le vaenga le puipuinga Australia ni va atau se tolu a saina wali putia lo ilo asu le tu sa marase lauri masfulu maila mai sini. Fai mai li poti o ia va ana mua ilo ai o ngā sami wha wa maloi le tu i matu sa sae o Queenslandi i le vai asa taluai au lea lawa va ia wala lata mai i sini. Fai mai le vaenga le puipuinga Australia e wha alolongia e Australia ia tatau. A se tete uma e whaatino ilo lātou sa o tonga, e uia o ngā sami whaava malo whapea fo i le ea, i lalo tū la whono whaava malo e mai se lava le UN Convention i le tū la whono le sami. E talitonu wina e peona tā ue ripoti o le au pito i mamao lea wanga i mai ei wa au le Navy a saina, i le tu isa sae o Australia e ese mai, i isi malanga asia si maasani e asia i Australia. Fai mai le Minister o le puipuinga Australia Richard Marles, wa mai o na ia polo ina le Navy ma le Air Force, ia mata i tū ma le toto a le tūranga lea, ma ia whaatino fo i se tūranga saunga le muma whaapolo fesa o na whai, o le ai a tatau fo i lea a Australia. E to oruali o le atutura i whaamsinonga i mōdianga o le whai o tūstu singa, e whaatatau i tangata Israelu a toai ma le susunuino ta avale, i le tu isa sae o sini i le maasina na te nei. Fai mai le 9 News e lua taavale na susunu i Dover Heights i le aso se fulufito i Januari ma isi taavale na spray ei tustu singa whaatasiai ma fale na tusi ai whaamatalanga le manuia e whaatatau ia Israelu. Wana nafi na pu eideri e tolu sulfitu tausanga ma modia i le susunuina o taavale i Dover Heights ma le isi eri e tolu sultoru tausanga modia fo i tustu singa lava whaapea sa whai ai Queen's Park. Pai mai e whai atu mōrianga ia a ua iai i la ua i no fuanga tau fia, ma ua tau fia i vai ngā leo leo sa ia tutuna i le whaamsinonga i le aso tolu o Aperila. E whai tau wafe ngā luenga ua lipotia e ono a Lucy pe ave sea foi i lalo sa ilo ilonga le a whai e le au nanga whalawa i tele i Victoria. O whai loa le Premier o Victoria, Jacinta Allen i le au tūstala i le so, o le tamaitai o Helen Silver wa whiriwhiri e ta ia le iloilonga e peona ta ua, ma le a whataria se ripoti o le iloilonga o le i o le aso tolu se fulu o Iuni. O le no winga e peona ta ua le ripoti e ono o atu i le 1% o tangata whainga ruenga i Victoria o le a Lucy ngā ruenga. O le a awhi ai ma frontline workers e ui ua wha ailoa le Premier wa iai fesoasoani ua whaatulanga mo i lato wia e meisei whaia onga tausi soifua leo leo ma i lato e ngā rurue le puipuinga o le whanau. O le ilo ilonga tuto tasi lea e pei o na wha ailoa e wha mautu wai o lo o alua o ngā umata la po tupe le whainga malo le stete. Wha mai e o i le tolu afe a wanoa whainga ruenga a e ono ave sea mai lea fuafuanga ma wa whailo fo e Jacinta e le i whaingo fia no wha atino le wha iunga wa whai ai lea fuafuanga. A tonu ua mawasina mapusanga mo tangata whemalanga i trains i le vasaneina ua tau iai ia se toa i solo te te e wha ngā solo lau whainga ruenga ina ua whaasa ina mai o na toi whaia ni solo te te e mo le whamasina se i auria iulai. O le whai unga le ua whaamatu wane le Fair Work Commission i le mata upo le whainga malo le stete ma le uni o tangata whainga ruenga i trains ma le atao fia le tu ma wai le whai o solo te te e a e tu wai le taimi e whai ei pēwheuta na inga i le vao i tu e lua e whaatatau i se marienga i tutongi. O lono wingo le ale to e whea ngai tangata whemalanga i mani solo te te e mai le taimi nei se i o atu i le asa mua mua i ulai. Pe amale se fulutolu wafe pe aititi mai, le au whai o tangata whainga luenga i trains o loo au fia i solo te te e, ma le wha moe moe ia bawe ia o na maua se tali o le mata upo loo fina wai nei. Wa maa tele ina fia i mawheo inga tangata lau tele, ia ona o le maua peo se tasi i le mata upu i le wā o i tu e lua. Taramurumuli, waripatia o le so leo le a matai whiutana i ngā Australia ma Papua New Guinea e whaatatau i se marienga tau le puipuinga e ono iaini o na awhianga te tele le puipuinga lau tele le atunu uwha pena fo i masi o manga o le Pasifika. Wa whaia lea fōrasanga i le mai o le se fulu wha masina talo na sainia e atunu e lua se urua i marienga tau le puipuinga a toa i male ono se rau miliona o se marienga e whaatatau i le aulaka pia Papua New Guinea ma le wha mautuina o le lea o fia i o saina. O Brisbane leo le a amata ia whiutana inga i le bao le Minister o le puipuinga Australia ma le Minister mai Papua New Guinea o Billy Joseph
Ma o lo wha moe moe o le unga o ia tara noanga ma le marienga le atau nu iai o le afiso soani le wha le leia atili o sootanga o atu nu e lua. Tala nana Radio Samoa i le nega sa tofi.